I kada planiraš da ponovo gledaš čitav serijal filmova Harry Pottera? Dobra stvar u vezi imanja troje dece je što svaki put novom detetu pokazuješ Harryja Pottera iz početka, tako da najstarija zna sve i gledala je sve delove. Sada je vreme da srednja počne da gleda i mislim da ova nedelja ili sledeća nisu loše, pošto je Noć veštica za tačno nedelju dana i mislim da bismo čak mogli i ima 8 delova, ako počnemo večeras moći ćemo svaki deo za jedno veče da odgledamo, tako da uskoro. Ima razloga zašto to pitam, zato što totalno spontano ove nedelje, koje je sad u toku, sam samo dobio potrebu, baš mi se gleda Harry Potter i kao odgledali smo 4. deo, 5. deo, 6. deo, 7. deo, dan za danom i onda sam pričao sa bratom i on mi rekao, da, i moji drugari su baš sad odgledali sve i onda shvatiš da je to sve neki kulturološki moment, da ne postoji nikakav pritisak spoljašnji, nego jednostavno postoji konsenzus ljudi da u ovo neko vreme kad zahladni malo, kad ovde približava se Noć veštica ili približava se Božić, pošto su i filmovi izlazi otprilike to vreme, a filmovi generalno jesu malo strašni, imaju neke tako blagi horror elemente ili horror elemente i nekako se docelo da u oktobru, novembru svi gledamo ponovo Harry Pottera, što je jako zanimljivo da je to postala stvar. Isto nam jako mi je zanimljivo gledajući sada sa neke tačke gledišta odrasla osoba, jer kada odrastaš uz te knjige drugačije interpretiraš, je koliko određene teme, motivi i priče su objašnjavaju razlog zašto je Harry Potter kao takav i čitav serijal knjiga jedna od najpopularnijih, ako ne najpopularnija serija knjiga ikada. Imam neke svoje komentare na tu temu, ali ajde, mislim, kako ti doživljavaš Harry Pottera, svet Harry Pottera? Ne moramo ulaziti neku pretrenu simboličku analizu, možda i hoćemo, ali šta je za tebe sve to sada s ove tačke gledišta nekoga kao odraslog? Mislim da je serijal prvo nešto što je obeležilo našu generaciju. Mislim da naši roditelji definitivno nisu toliko emotivno investirani u celu stvar. Naša deca zavisi. Mislim da neće... naša deca će biti, jer ćemo i mi to pokazati, ali mislim da će to biti... Postoji jedan generacijski jaz, gde generacija koja je odmah ispod naše, čiji roditelji nisu bili izloženi Harryu Potteru, gleda na nas malo starije kao, koje ste vi budale, zašto vam je ovo zanimljivo. Mislim da se nije toliko prenelo generacijski, mislim da će preskakati generacije. Ali mislim da je Harry Potter dobar uvod u psihologiju, etiku i moral za ljude koji ne idu u crkvu. Tako da je to, crkva Harrya Pottera. Imaš arhetipe, ličnosti, koji su biblijski arhetipi, koji i svojim imenima i izgledom signaliziraju koji su arhetipi, tako da je deci lako da provale o čemu se radi. Ima dosta moralnih priča koje su uklopljene u kulturu legendi i bajki. Tako da je, retko se dešava da neko napravi novi mit i novu mitologiju koji je dobar i za decu, koji mogu i deca da čitaju i koji je toliko široko rasprostranjeni. Sad možeš da daš primjer, postoji onaj Lion, the Witch and the Wardrobe, Narnia, na primer, ili to je za ove religiozne ljude, ili za ateiste imaš His Dark Materials, ali oni nisu toliko sveobuhvatni u svojoj mitologiji i oni su u stvari... Ovi prvi hoće da približe hrišćanstvo deci, a His Dark Materials hoće da približi ateizam deci i zla crkve deci, tako da oni nisu samo dovoljne mitologije, one postoje samo u odnosu na hrišćansku crkvu. Ali ono što je J.K. Rowling napravila je nešto što je samo dovoljno, samostalno i što je uvod u život za decu. Da, s obzirom da se crkva to uopšte ne spominje Harry Potteru i neki način. I jako je zanimljivo zato što je, iako su i drugi sadržaj smešteni u fantastične svetove, ovaj svet je toliko fantastičan da je bukvalno svet koji postoji izvan uobičajenog sveta, tako da crkva kao takva neko postoji, ali Hogwarts sa svojom arhitekturom, simbolikom i tekako evocira mnoge stvari. I to je ono što stvarno mi je zanimljivo, kako
mi interpretiramo stvarnost i da postoji ta tenzija i mislim da na kulturološkom opštem nivou ponovo počnemo da razlučujemo tu tenziju zato što mislim da shvatamo ograničenja nauke i pozitivističkog načina razmišljenja i problema kojim smo mi pričali pre par godina, mi se dotakli par podcasta od toga je da ljudi koji nisu direktno involvirani u naučno-istraživački rad nauku na neki način u sekularnom društvu stavljaju na pijedestal religije. Problem sa naukom je što nauka je metod kojim interpretiraš stvarnost, ali nije skup aksioma o tome kako treba da se ponašaš kao osoba i šta znači biti dobra osoba i onda je problem kad zameniš ono što jeste sa onim što treba da bude ili kako treba da bude i onda je zanimljivo kada u sekularnom društvu formiraš potpuno novu mitologiju, ali opet drago mi što se spomenuo to što se nadal da ćemo ići u tom smeru koje spomenju, znači arhetipove koji postoje od uvek i šta je to u nama što, jer jedna stvar je da ti kažeš detetu ne treba da lažeš, ne treba da kradeš, treba da imaš prijatelje, treba da budeš poštena, a druga stvar kada to ispričaš kao priču oko logorske vatre ili kao priču koju slušaš u nekoj instituciji ili sada kao priču koju konzumiraš kroz medije, znači tehnologija determiniše koji nivo involviranja imaš u svemu tome, ali da su teme iste jesu i postoje nekih par tema kojih možda hoću da se dotaknem, a tiče se same priče. Mislim da smo svi dovoljno gledali, konzumirali ovo, da neke od tih stvari su opšte poznate, ali da, slažem se da je to stvari možda kao neki, mislim i jeste to, znači moderna bajka i zašto su postojale bajke i zašto sada prvo kao dete, to je to nešto što ti je jako zanimljivo i nešto što ima nečega u tome što te privlači, a onda kao odrasla osoba si fuzonu, da, super je ovo deca gledaju, zato što ima neke crte i teme koje mogu da informišu buduća ponašanja koje mogu da dovedu do kako toga da budeš bolji deo društva ili šta god. Naročito je dobro što ljudi koji čitaju i sada gledaju filmove odrastaju zajedno sa likovima u knjizi povlaka filmu i što kompleksnost priča raste sa tim kako oni rastu i kako oni koji čitaju i gledaju rastu. Tako da počinješ od dosta jednostavne bajke u prvom delu, u prvoj knjizi, koja jeste zanimljiva i lepi uvod u svet, ali onda do polovine, mislim da je četvrti deo kraj trećeg dela i četvrti deo su prekretnica, gde stvari više nisu tako jednostavne i gde vidiš da postoji neki nivo moralne ambivalentnosti kod većine likova i do završnice gde, spoiler, shvatiš da Harry sam po sebi nije ništa naročito poseban, da ono što ga čini posebnim je u stvari to što postoji deo zla u njemu. Tako da mislim, to je zanimljiva poruka koju šalješ deci i dobro je što nije početo sa time, nego postoji gradacija. Da, to je jako zanimljiv motiv da se koristi da si touched by evil, ali opet na neki način to nije posebnost, nego svi mi nosimo to u sebi. Mislim da je to dobra lekcija. Bila to dobra lekcija za neke stvari koje se istorijski jesu desile, kao poput totalitarnih režima, gde su ljudi tekako mislili da su dobri, a činili su zlodele, i ljudi koji su objektivno decenija par pre samog uspostavljanja tih režima bili dobri ljudi, kako su onda postali loši ljudi. Postaneš loša osoba tako što se predaš tom zlu, tako što ideš linijom manjeg otpora, tako što... I sad mislim da, postoji dosta motiva gde postoji moment odluke između toga da li ćeš zabereš nešto sebično za sebe, ili ćeš u isto vreme da se požrtvuješ za druge ljude, da li ćeš da uzimaš druge ljude u obzir ili ćeš samo uzimati sebe u obzir, i put koji te vodi tome da te to zlo preuzme jeste put koji je put čistog samointeresa, potpune sebičnosti i na neki način put i laži. I ajde sad da se dotaknemo nekih motiva, pa mislim koliko god ovo je trajalo, ali jedan koji meni je bio zanimljiv svakako kad smo gledali filmove, ono što se kaže back to back, je to, mislim prvo koliko ti jasno da je mislim Harry arhetip, sličan arhetipu Isusa Hrista, mislim od toga da od svih likova u knjizi je lik koji najviše trpi fizičke torture. Znači, kad sam gledao, mislim, kad se čitaš
deo sa to je 5. deo, tako, kada Dolores, da, znači Dolores Umbridge kada on urezuje I will not tell lies i ti imaš neću da govorim laži, mu se urezuju na ruku, bukvalno fizički. I drugo, mislim, u mnogim scenama, znači on je stalno izubijan, izudaran, isečen, krvari, pole mu se ruka na kridiču, pa mu uklone kosti, pa kosti moraju da mu rastaju, ima tragove krune od trnja na svom čelu koje krvari taj oželjak koji nosi, do samog kraja gde bukvalno mora da se žrtvuje i da umre da bi ponovo mogo da bude vaskrsao zarad dobrobita čitavog sveta, i poruka toga je da treba da daš sebe svetu i ljudima i da ne budeš sebičan. Ali ona druga stvar koju shvatam, koji na moment postane malo i komičan motiv, u stvari napravi komentar na ovo, pa možda ćemo imati komentar na još jednu stvar. Jedini komentar koji ću napraviti je što stvarno ne mislim da on predstavlja direktnu paralelu Isusu Hristu, već da i jedan i drugi predstavljaju jedan isti arhetip. Tako da mislim kad J.K. Rowling pisala i kad mislim da i nije Hrist i hrišćanstvo nisu i bili na umu. Mislim, ako znaš situaciju koju je pisala Saturday, definitivno to nije bilo na umu, ali da jedna i druga priča imaju ispod sebe taj isti arhetip o kojem si ti govorio. S tim što, za razliku od lika Hrista, koji je apsolutno bezgrešan i čak i bezgrešno začet, glavna razlika koju Harry Potter ima je što je on u sebi sadrži deo arhetipa zla. No. Još jedna stvar koja mi koja provejava kao motiv kroz sve, kao tema je moment istine i laži i toga. I on je jako zanimljivo kada to koristiš kao sredstvo, s obzirom da on jeste outsider od samog starta i ulazi u taj svet. I to je vrlo zgodno kao pisac za ekspoziciju, jer onda kako nisi čuo za ovu stvar, i onda mu objasni tu stvar. Ali u isto vreme mu dozvoljava da ima perspektivu na stvari koje nemaju ljudi koji žive u tom društvu. I jako je zanimljivo da od početka, znači stalno je taj motiv da zbog toga ko Harry jeste, kao on, znači ima problem sa autoritetom, možda nije najvrednija osoba, ali definitivno kada vidi nepravdu reaguje na to, pogotovo što osjeća kao da nema šta da izgubi zato što nema status, nema roditelje, totalni outsider tu, i drugo, okruženje kvalitetnim ljudima, nema pritiske društvene tog tipa koji isto nisu negde elite ili šta god u tom njihovom društvu koje mora da se ponaša po nekim novim pravilima koji ih održava veštački u tom statusu elite. Ali uvek na početku, i onda je zanimljivo da što jednom trenutku postane komično, zato što kao posle 4-5 godina kao valjda shvatite da ova deca kada vide nešto govore istinu i da treba da ih saslušate, i da možeš čak to u stvari svedoči tome koliko su ljudi slepi kod očiju i ne žele da vide ono što treba da vide, to je korumpiranost i iskvarenost društva u srži, ali znači od prvog dela gde on vidi, znači od onog trola, pa posle do dvorane tajni, pa posle, znači, do toga da se Voldemort vraća u 4. delu, gde mu niko ne veruje. Zato mi 5. deo zanimljivo s tog momenta da imaš čitavu propagandu i mašineriju propagande i tog parazitskog odnosa između medija i države, u ovom kontekstu Ministarstva magije i Daily Prophet ili čega već, gde jedina osoba koja vidi i zna šta se dešava i koja na neki način je deo rešenja čitavog problema je potpunosti razločena kroz medije, zato što niko ne želi da čuje tu ružnu istinu, a to je da je zlo tu zato što su dopustili da je tu. I još jedan komentar samo koliko je fascinantno, prvo što Voldemort i Smrtoljub totalno vrlo nesposobni na neke načine, i sad je opet moment pravila sveta magije i nekad je jako teško, jer kao ako si u toj kući što se oni samo ne pojave u toj kući, kao zašto moraju da čekaju, kako su odjednom oni opet sigurni. Ali drugo je, pa dobro, možda i oni, ali ako su oni toliko loši, koliko su to kao onda loši ljudi u Ministarstvu magije koji su dopustili da ovi ljudi preuzmu sve, i koliko su oni nesposobni, ali opet to ti pokazuje zato što ima neki za njih moment kad dođe Umbridgeova, znači ona ne zna magiju, nego ona ih uči da uče sve po PS-u i da uče iz udžbenika, da nemaju nikakvu interakciju sa stvarnošću. Mislim da je to jedna od poruka, je da
treba da živiš život istine i da kad vidiš napravo da kažeš i da pričaš o tome i u isto vrijeme treba konstantno da interaguješ sa stvarnošću, da ne možeš, a opet tiče se neke teme koje smo se dotakli ranije, to je taj rast birokratije, kada počinješ da se izmeštaš od stvarnosti i izmišljaš hijerarhije i odnose, onda ta sama struktura počinje sebe da urušava iznutra i najmanja količina zla može da je pretvori u totalitarnu opresiju ili da je potpuno uruši. Zanimljivo je da si već drugi put spomenuo Dolores Umbridge i 5. deo. Meni je to apsolutno najbolji villain u svetu Harrya Pottera i čak mislim da ima najviše zla u njoj, jer je sigurno da postoje esej na ovu temu. Banalna zla. Koliko je ona jedan banalni lik, a koliko zla izlazi iz nje zbog stvari koje radi. Mislim da i 5. deo je jako dobar za decu u osnovnoj školi da vide i da stvore zdrav odnos prema autoritetu i da ne poštuju autoritet samo zato što je autoritet, nego da razmišljaju. I sada zvučim kao neki pratilac ali da misle svojom glavom. To je jedna od glavnih poruka tog dela. Kao i to da standardizovani testovi su jedno veliko zlo koje treba iskoreniti. Ali sa druge strane ima i dobrih stvari vezane za standardizovane testove, jer omogućavaju potlačenim populacijama koji idu u slabije škole da se lakše uporede sa elitnim školama. Tako da za sve strane imaš argumente. Zato je Snape najbolji profesor odbrane mračnih veština koji nikada nije bio. S obzirom da je on primer sinteze nekoga koji ima čvrste kriterijume, ali kriterijume koji imaju smisla i možda zato napiti u stvari jedni od predmeta koji su najviše okrenuti ka tome, jer su jedan od najnaučnijih delova magije, zato što imaš objektivne sastojke koje možeš da nađeš u prirodi, da ih izmešaš na isplaniran način i da samim tim dovedeš do stvaranja nečeg moćnog i sve to ne moraš da objasniš, to je magija, ispustiš, razmisliš šta god. Tako da je najrigidniji, da tako kažem, sistem znanja u čitavom tom svetu. I zato mi je zanimljivo 106. deo sa polukrvnim princem, gde kada Harry nađe njegov dnevnik, to je njegov udžbenik, gde je Snape sa strane pisao na marginama i to početi kad imaš otvoriš neki rad iz Nature-a, imaš metodologiju i onda kreneš da radiš nešto i onda ti pozad u laboratoriji kaže, znam, ali ima kao brži način i bit će ti mnogo bolja ekstrakcija, samo stavi ovo u 37 stepeni na 5 sekundi i mnogo ćeš više nanograma DNK da ekstrahuješ, bez obzira što to piše ovako ovde, postoje načini, ništa nije skroz po PS-u, moraš da nađeš sam kroz eksperimentisanje način da dođeš do optimalnog ishoda. I okej, to su sad neke možda velike teme i sad problem kad praviš tako veliki kompleksni svet prepunih magičnih stvari i magije, dolaziš problem rupa u zapletu, šta ti ja znam, ali postoje neka pitanja koja ja sam sebi postavljam, a tiču se, i naravno, Ministarstvo magije je smešno, oni su opet to, banalni, nosioci banalnosti zla, koji je najbolji primjer toga i otelotvorenje toga je Dolores Umbridge, koja na kraju se potpunosti ima afilijaciju sa smrtožderima i uživa u tome da muči druge ljudi i to je poenta u svemu tome. Mislim, poenta u svemu tome kada interpretiramo ono što se dešava sada u društvu i neću koristiti konkretne primjere, ali ljudi koji se pozivaju na dobre namere i ideju ka boljem i egalitarnijem društvu, a isto vreme u pozadini jezik kojim se služi i način na koji se odnose prema drugim ljudima, na neki način ih otkriva koje su njihove potencijalne skrivene ili manje skrivene namere. Tako Dolores Umbridge u potpunosti ima tu masku autoriteta koje opravdava sve te postupke, a u stvari iza toga stoji jedan nenormalan sadizam i želja da naudi drugim ljudima. Ali jedna stvar koja imam kritiku prema Dumbledoru kao tako, mi ne znam kako bi te lik mogu drugačije bude napisanje, nije mi jasno zašto ljudi idu na Hogwarts svake godine kada stvari idu sve gore i gore. I sad ili su čarobnjaci najgluplji ljudi ikada,
ili onda su toliko čvrsti da mislim, ovde se desi COVID, pa ti zatvoriš škole, ali ovde Voldemort hara već 3 godine i deca i dalje idu u školu, iako postoji šansa, i čak i posle Dumbledorove smrti, koji skida tu čin sa Hogwartsa, da Hogwarts više nije tako lako, mislim, nije lako ući u njega. Nije mi jasno, mislim, znam, zanimljive lokacije i glupo bi bilo da se stvari ne dešavaju tu i sve manje se dešavaju tu, ali mi je zanimljivo da čak cimo smo gledali 7. deo i ono kao školska godina i dalje počinje, mislim kao ti si u sred rata, da li me zezaš, kao šalješ maloletnu decu da idu u školu, kao zašto? Ali zar nisu škole u Engleskoj radile za vreme Drugog svjetskog rata i za vreme Blitzkriega? Znači, postoji presedan za to je pod 1, pod 2, to pokazuje prednosti monopola, jer ja prilično siguran da je Hogwarts jedina škola za čarobnjake, ne u Engleskoj, u stvari vjerojatno u Engleskoj. Da, i Durmstrang nije u... Da, ima van Engleske, ali ako si u Engleskoj mali čarobnjak, samo tamo možeš da ideš, nema učenja od kuće, nezavisne nastave i to je jedino mesto gde možeš pre nego što postaneš punoletan da se baviš magijom. Tako da to pokazuje loše stvari vezane za centralnu upravu i centralizaciju visokog obrazovanja. Dobro, to čak nije ni visoko, to je ono osnovno i srednje u Hogwartsu. Slažem se. I onda, naročito nakon posljednjeg dela, kad shvatiš da je, ti misliš da je Snape kao, da li je dobar, da li je zao, kako se ponaša, i vidiš da je on suštinski dobar sa nekim malo mračnim crtama. Dumbledore je jako zao lik na kraju, on je negativac, on sve vreme uzgaja Harrya kao žrtveno jare, jer zna kako će se stvari završiti, zna šta će se desiti, i on je zlatno dete i toliko vode računa o njemu, ne zato što brinu za njegovu dobrobit, već zato što znaju da je on ključ da unište Voldemorta. I kad znaš to, ceo serijal treba ponovo prvi deo da gledam. Obično preskočimo prva 2 dela jer je Chris Columbus režirao, previše je dečije. Ali interesuje me sa tim znanjem, ako gledaš prvi i drugi deo, kako to boji celu priču. Boji svakako na način očigledne manipulacije i skrivanja, i sad ta manipulacija s jedne strane kao opravdana zato što ne želiš da staviš toliki pritisak na dete i truji se postepeno, i isto vreme shvatiš da ono što oni rade, da od Harrya prave oružje, i onda je to jako jezivo kad shvatiš da jedno maloletno dete manje ili više svesno dopuštaš da ulazi u opasne situacije, opasne po život, da bi na kraju postalo ultimativno oružje protiv zla, jer kao bolje razloga nemaš. Mislim, znači, očigledno nisu mogli da investiraju svi čarobnjaci, da li možda ta zla magija bila toliko moćna, ali da je to jedina stvar, i onda kad shvatiš koliko i onda ti je žao Harrya, koji pogotovo u 5. delu gde Dumbledore stalno beži od njega i kao skriva zbog proročanstva i šta ti ja znam, a u isto vreme shvatiš da on samo želi da ga neko čuje, i on pritom veruje bez pogovora Dumbledoreu, a Dumbledore je taj koji njega laže i obmanjuje do samog kraja. Mislim, to je jedna stvar koja se možda i provlači u 7. delu, je to što kad krenu da tražete Horcruxe, mislim, Ron pita kao, pa tebi Dumbledore ništa nije rekao. Mislim, kao, znaš, on je rekao, ja sam rekao sve što je meni Dumbledore. Znači, sve mora da bude skriveno. Mislim, možda ima neka simbolika u svemu tome, to je da moraš neka dete da pustiš da izađe napolje, da bude samo, da padne sa bicikla, da razumeš, ostane kući do 10 uveče, čitate moment helicopter parentinga koji je ovde bio u trendu, čini mi se da se dešava malo preokret u svemu tome, ali to je da tvoju decu pravi nesposobnom za život, tako da treba da ih dopustiš da sami iskuse, ali možda kad to staviš u magični svet gde su stvari opasne od samog početka, treba da eskaliraš, onda to postane blago komično, jer kao čekaj malo. Znači, ovo dete, mislim, kroz koju muku je se moralo da prođe da bi postalo to što jeste, ali opet može zato što su ulozi mnogo viši samim tim i dopuštanje da se dopustivost toga je možda opravdanije, ali da, Dumbledore definitivno na više čitanja, pogotovo za aspekta odrasle osobe. Mislim da je to druga stvar. Kad čitaš kao dete, to ne vidiš toliko, znaš, kad se čita knjige, ali onda gledaš kao odrasli, pošto na Harrya gledaš kao na dete i kako bi se ti odnosio prema svemu tom, ti si rekao, pa ne znam da li ovo baš kako bih ja pristupio celom ovom problemu.
Ali ono što isto dobro je što ima i primjera onih dobrih, normalnih, odraslih osoba koji mogu da služe kao uzor, na primjer Weasleyevi roditelji ili cela porodica Weasleyevih koji su najnormalniji likovi ako su najmanje bliski normalcima, pod navodnicima Mugglesima. Kako su preveli Muggles na normalci, da. Tako da i to je lep primjer i toga se uvek sećam i trudimo se da strukturno samo jedan član porodice ima crvenu kosu, ali trudimo se da u ostalim stvarima, na primjer u uređenosti kuće i u rasporedu vremena podražavamo Weasleyeve. Nadam se da će nam kuća završiti bolje od njihove, nažalost. Ne znam, to su samo neki nasumični utisci koji su meni pali na pamet, ništa drugo mi previše ne izlazila i taj na kraju momena toga da god je Harry krenuo nešto da radi na svoju ruku i taj osjećaj krivice preživljavanja i šta ti ja znam, pravi put je uvek bio da sa prijateljima se stvari lakše proživljavaju i da ne možeš sve sam. Hteo bih da primetim nešto što nema veze direktno sa mitologijom Harrya Pottera, ali ima veze sa filmovima, a to je da su oni izašli u vreme kad sam bio, čini se, prvi ili drugi razred srednje škole, u isto vreme kad i prvi deo Gospodara prstenova. Ne znam da li su izašli baš iste godine ili u roku 2 godine su izašli pam jedni i drugi. I da mi se tada činilo da je Harry Potter, mislim, ja sam pročitao, u stvari ne, tada još nisam pročitao ni jednu knjigu, u stvari. Knjigu sam prvi put pročitao u 3. razredu srednje. Do tada su izašla, mislim, 3 ili 4 dela. I gledao sam na to tada kao na nešto nešto što će vrlo brzo ostariti, a Gospodar prstenova, koga sam do tada čitao, je bio haha. Mislim, sada mi ne pada na pamet da ponovo puštam te filmove i drago mi je što će se ponovo snimati serija Gospodara prstenova da malo bolje uradi celu priču, jer su iskasapili velike delove. Mislim, Tom Bombadila nema u filmovima, za Boga. Dok je Harry Potter jako dobro ostario, osim prva 2 dela, opet Chris Columbus, šta da se radi. Tako, mislim, to mi je jako zanimljivo. Kad bih sebi od pre 20 godina rekao, gledat ćeš Harrya Pottera po 5. put ove godine, a Gospodara prstenova si posljednji put počeo da gledaš pre 7 godina i odustao si jer je grafika loše ostarila, a priča je bila suviše iskasapljena. Mislim, ko bi rekao?